Engaraisi apesuru nui pu nui lusento somero ajenonu asoma pad sketch ilupe carbon. That is the message koje tena itosanga pesuru no someroi ayaoni e community berelo TikTok kedano joko tau kere ingistos kesi be are pedorone alemna gangat dagwelu ni materials do danga sai shishana ini kesi eponeli somaire a menstrual pad kesi like ilupeka narai every time igwelere ngunu with disposable ones tosomayo ones then the next month comes you drop out of school like you stay out of school anunyo a challenge lo imame tutor kesi sirigina somanyo agwelo na menstrual pad konye e balasi kesi e bienete kesi asoma nupo these reusable ones e pedorete kesi asoma ununu ipo then they will always have options ni jujulete kesi do pedorete kesi daishom o mama tunis do e pedorete kesi daishishana ini nuche asoma inyo apad so I suggesting aite kesi be are pedore community lo TikTok no kota ukere adlemun berit sirigin a collecting out agweluti materials don't alo shishana in kesi maybe a group of few people dalo senene in different schools a group of few girls a shishana in kesi do kesi da shishani kini luche aswam nara mga pedore shishani somero kere konye I can identify a group of leaders no pedorita ishishana ini nuche alose ngosomero bubeche kwaen at least angara kinoni apesuru no chalo nuipo adumune solution for menstrual poverty so ije ni jo bi pedority jo ipedority jo ay ngara kine kozilo engistengo jo I contacting engo collecting at sirigin and let's do this cause yala manoi yala masikesida lo adumun eso adumune information lo and please kindly respond positively yalama